Ebyamagara ne bukukibuho Kazire Health Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink. Nibakurana Kazire Orange Tea Drink. Beine na Vit Fruit Drink. Nywa ebyaba Kazire oshemeza amagara gawe. Nakwakira TV West okukirana mnonga program y'ebyamagara kuri Kayumbi osibire nokora omutebe kanisa ndo Gloria Kanyonyozi kandi nkaburijo tugaruka mu bibuzo byanyu ebyirizoba nebirukwata ahabakyara twataya isa Dr. Otendekirwe omunshonga ezabakyara Dr. Justice Ampeire narabe natugarikira mu ebuzo byitu konkane yo kwahori no wasa kutwegeitaho asitindire kibuzo cyawe zo musumi yawe zo messages handike kigambo ebyamagara sigaho mwanya taye kibuzo cyawe taha amazina gawe n'emyaka yawe naho rukuruga ututsindikire ahari 8338 nari zaha Facebook page yitu TV West Nehinda banzo gikunde then otutereho ikibuzo cyawe narishi comment yawe ahansi ya hashtag y'ebyamagara ebuze bintu bireba kandi tujaguma ntubarondera abakoguni babagarukamo konka kandi wano uburangu utarkwehurira by'umagara shikiriro mushaho okuherire Otendekirwe akukebere kandi akoragorere program y'ebyamagara ne kukibaho abakazire health products bine byo kunywa Kazire lemon green tea, Kazire aloe green tea, Kazire vit fruit juice, hamwe na Kazire orange tea, hamwe na nebyo kunywa ebinde bisya ebyoreje kuba noreba omukatare byo kunywa bino bishangwa hona omaduka mu supermarket kana abatembeye baba bine katwazetso wa Dr. Ndargaho tukaraka Dr. nakwakira ha program y'ebyamagara nyina achiranyafu amazina ni Dr. Mpire Justice Rugum St. Augustine Medical Center ubwo muntu kubanza najangu nibanyita Joan nyine emyaka 23 omuri ntungamo enda yanje kargamo ina meza 3 banyozi yo munda mbweni ntwarabwire burukwingana kikugire ndijo Joan ko kuba enda yabe kirinto kandi ekarugamo bakakoza yo munda ntugera ngo fertility yo mcyara yaheza kurugwa mwenda nebere immediate ningashi nabasa kutungenda umubwiro bwahiye actually ntugera kugira ngo ombiro nkikumi no basa kutunjira mwenda kureka hatakizibe kwija kikabaho no kugira ngo redendeke yakiza meza 3 kandi kargamo ninyesigati cyo wakozire kugira ngo ukamera nk'ebijuma ninge kindi nkecho konka ukabiye no banza wamanya ahabwaki yarugiremo bukozwe kuba yarugiremo aha miezi 3 usually kwe kuba yakizo kwa kashatu tuzo kucera kurugamo nonga so njibanje bayisangu hariho reason ahabwaki enda yarugiremo kandi kora ageze kugire yindi uta dressing ejo reason hariho raikire hudungu nenda yindi na yenesha kugireta neza kurugamo so nikibakiri kirungi Joani wabanza wamanya ahabwaki enda yawe yarugiremo ningashi nindeba hano basa kuba ruyo no trying konka etakagiremo nikibanje bayisangu iki cyagihiremo naco nkibasa kuba kirya kinte kimwe ekikobasa kureta wasibayo okugaraka kugire yindenda now noteko kubanza wakora hariyecu deru otekateko kugire yindenda konka usually enda yarugamo hatine kijibireho kitweta spontaneous abortion bakoze yo mundaje bitari ebinde binkuba nimpurira oshemerire kuba omubiro nk'ikumi origirwe mwenda urufatayire none osha narwo mico so tukishemeye kutwara ubwire buringo konka cyane kiba kirungi wabanza kecho minterzari yakakanto ko bareserenda yawe yagireta yarugamo kirinto rero ukabasa kugire yindi kandi kagumamo mpaka giziri Evelyn najangu natura jinja bakanshemeza n'inzara konko mwana yafa mazire emyezi mushanju mbe ntati ninyenda garka kugirende ndijo konka ati nkwenda ngo banshemeze mwe nkorenta nyine emyaka 25 Evelyn
bakushemeza nabi abacara binji kuba kubashemeza ningasho n'ubwakuzara umwana wewe yafa nabashira kuraka kugirenda abo kuba natacyonsya kozo already konsya konkana kubasa kuprolonginga kunaka kuretera umucara ya mara hakire kugire yindende icyo ncuma icya kabiri ahabwo ubusasi buriya abinja abacara batekateka nkwakora kugire yindenda ubundi mwebesa obusaso bwenyuma bwo kuferwa umwana we mene ivirini ko kuba nonda kugire yindenda kandi bakushemize utakwenda bagarike bakushemeze note kukurindaho abo kuba ikintu bantu cyeta fresh ska okushemeza umaziro bwire buke bakushemize kuko bo maziro bwire buke bakushemize kwiha mu mwana aroba ko bakushemize bindi nebindi ubundi ukashanga bakushemeza munda kugire kinde cyo bakwa tubakwatara nyinenda because ecyamane kitukuba ntfahati tahar chindorwa hero ni nyinenda abo kuba echironde eki ningashi ahiba kuba bashazire ko kugire kisha wawagire kuza chweromumu ahibashazire cyobora kukumaririza je mwene njubanje bayisangu kubarayo bakushemize wamara ubwire ucokagara ko kagire yindenda ndatabasa butisha kwereza ka chance ko kwera ngozari abo kuba ntubantu mango bundi ebishano bibasa kuba bibi so kugira ngo tubanze twe ka chance iwe no hurecha kiriyo njija kandi kikagira cyakoma hati ntubasa kuretera twabaruranye nenda yawe so ntubantu enda gukora abe washemeziwe kandi nonda bakwe ka chance ko kwera at least nanka urukindo urubero mazire emyaka nk'eshatu mbonu umare emyaka 2 rero girenda kugira ngo baza kuzara at least urukindo rubero rwine emyaka eshatu ubwe mushaho nayicirizo bwa kandi nawe nakwereza chance yo kwera kuzara konka kora be nonda kugaraka kuraka kugirenda ivirini noeja kujigira konka obe no manyangu chance zawe ninche ezo itubo kabasha kwiciriza kwera no basa kwera by the way konka nkito nkabashaho ntwija kwa chance inche munonga kwera abo kuba urukindo rwawe rucurubisi. Then Lonath nagira ngo omukazi wanje yashitsendi 3 zirukurugamu ahamyeze mushanju nagira ngo ngire twahoki mwenenda kwe kusemyeze mushanju ogwe naba yazara onkantu gira ngo yazara umwana atashikire ikitweta primacha iranangwa bakaba batindo ko mwezi gabagira konga hati ko kubuzariro mu irwariro ebyo mabiroho ebyo kutaba umwana bakamuwominga bakamutera utubazo to kuzebe haha bikarakakura rero umwana akabaje konka kuchire cya semirundi 3 nikibaho nikimanyisa ngo 1 ugumchara tarmontadi antenento zeyi tunungi abo kuba antenento zeza zirunungi umuntu yasemyeze umushanju banotsinga danger ugumwana nakura so echo nchimanyisa ngo antenento ze ningasho kugenda kuchebeza umuchara ahahara hakabuza echa kabiri kuba rabe no bamuchebera then haramu uku batakumubuza je history because echo kintu umuzari sawenka umukataboke kabazari sakubagira kagira mucho tweta previous pregnancies enyuma kuwabire nozara hakabaho hazana kibakiri ukazara yes wazarota umwana kayine kiro zingahi kandi akazarwa rije hata bare umuntu yareba kubanza kwa kabiri emyezi umushanju hata sheme kuba nata hakabuza kandi n'ikindi ntaba hariho ibindi bintu bitukubantuwe ntubuzo mcharo ubwo ninga ntukubuzo yo komuntu ekikubasa kuretera nozara primacha ninga endane nizifero munda rero bakaziha mu kitweta induction ningashi kwihamu umwana kabiri 1 nitwenda tumanye umchara yari mu state ki echa kabiri umwana nabana inganata kandi hino kwari kushashashasha mukundi because harimo abachara arukwika akisiyo myezi nkamukaga mushanjwaho akazimbira kimerigere pressure zeze katemba ubwo automatically nje bayisangu tuteko kwija kuro kutwamuyamba
either twatashumize pressure nituteko kwija kumuyamba umwana because ntubasa kulozinga both ningashi tubanze screening ukagira mu infections nyingi za ubundi zagumana ziteganisanye nenda hazaza kana mwana nakira kurwara imishija ebyo byona ntubanza twabimanya twaza kuza omukahumuro kake mnonga nibingi ebi Dr. Justus atakatugarikiremu mutaragaho